Assalamu alaikum, урматтуу Россия өлкөсүндө эмгектенип жүргөн мекендештер, жана мусулман бир туугандар. Амансыздарбы? Биз кызгасы приданная Москва магазинин атынан бир гана сиздер үчүн өзүбүздүн алгачкы оюнубузду баштадык. Ар бирөөбүз, ар бир жаран машина алсак деп кыялданып келген. А ошол кыялыңыздардын бирин бүгүн биз сиздер үчүн орундатып берели деп чечтик. Бир гана сиздер үчүн биздин магазиндин атынан 3 автоунаа жана дагы көптөгөн белектер болот. Ооба достор, Nissan Primera, Ford Focus, Infiniti жана ошондой эле 10 уюлдук телефон, 5000 рубльдик конверттен, 10 конверт, 3000 рубльдик конверттен, 15 конверт, 1000 рубльдик конверттен, 50 конверт. Ар бириңиздер өз ооматыңыздарды сынап көрүңүздөр. Албетте туугандар, биз буну менен гана чектелип калбастан магазинибиздин атынан 2 королевский этно жер төшөк. Ар бир комплектте 4 төшөк 6 жөлөңүчү менен. А биздин билеттин баасы болгондо эле 1000 рубль турат. Андыктан достор, ойноңуздар, утуңуздар. Баарыбызга ийгилик. Биздин оюнга катышуу шарттары оңой. Сбербанк карта номерибизге акчаңыздарды которосуздар, WhatsApp номерибизге чек менен аты жөнүңүздөрдү жазып жибересиздер. Андыктан туугандар, ойноңуздар, утуңуздар, бардыгыбызга ийгилик. Ассаламу алейкум достор, Фрунзе ТВ каналы чоң суроо долбоору кайрадан эфирде. Жана бүгүн бир аз күн батып калган кезде шаарыбызда аябай адамдар көп болуп турат. И биз бүгүн өзгөчө дагы бир сурамжылоо жүргүзгөн чыктык. Бул сурамжылоо көпчүлүктөрдөн сунушталган эмес, өзүбүздүн бир аябай кызыктуу деген нерсени байкап, ошону аябай шашылыш түрдө чыга калдык. Себеп дегенде, көпчүлүк учурда кыз жигит урушканда сөзсүз түрдө кыздардын баары эркектер кечирим сурайт деп күтүшөт. Жана албетте биз эркектер ар дайым барып кечирим сурап турабыз. Анан көпчүлүк учурларда кыздардан ката кетип калса деле эркектер кечирим сурагандагы учурлар болот да. Себеп дегенде канча да эркекпиз, кичине ушул жерден башыбызды ылдыйраак кылып кое берели. Кызыбыз үчүн, сүйүктүүбүз үчүн эчтеке болбойт, кем кетпейбиз деп туруп барып койгон учурларыбыз аябай көп да. Эми бүгүн кыздардан сурайбыз, ошол эгерде жигитиң таарынтып алсаң кечирим сураганга даярсыңбы деп, анан канчалык деңгээлде кечирим сурамаксың, канчалыкка чейин бармаксың, эгерде болбой эле таарынышы жазылбай жатса деп. Ушундай кызыктуу суроого кызыктуу, мощный жооптор чыгат деген мен силерге кепилдик бере алам. Себеп дегенде бүгүн болушунча кыздарды жүдөткөнгө аракет кылам, анын үчүн точно мен силерге гарантия берем. Ошон үчүн бул выпуска сөзсүз түрдө сразу лайк басып туруп, анан каналга катталып койсоңуздар болду, биз баштамакчыбыз. Себеп дегенде чоң суроо долбоору ар дайым билинбегени менен коомго аябай маанилүү, керектүү темаларды козгогонго биз аракет кылмакчыбыз. Ошон үчүн даяр болсоңор баштадык. Сиз жарайсызбы лично мындай кечирип кой дегенге? Ооба, конечно, эми ар ким өзү үчүн жооп берет да. Сизчи? Жок, кечирим сурабайсыз эркектен? Жок. Себеп? Билбейм, просто сурабайм. Намыс. Намыс. Айымдарда болгон намыс. Бирок ошол адамды өлө сүйөсүз. Бирок кечирим сурабайсыз. Бирок кечирим сурабайм. Чисто намыс үчүн. Намыс үчүн. Неге ошону түшүндүрүп бергилечи кыздар, мен вообще түшүнө албай атам. Бул тема мага өзүмө аябай кызык болгон үчүн чыгып атам да мындай. Эмне үчүн? Билбейм, просто намыс болгон үчүн башка. Эми эркектерде деле намыс бар да, бирок эркектер ар дайым башын ылдый кылып, сүйгөн адамдын алдында прям жалдырап турганга деле макул да. Болдучу деп себеп жогото албаш үчүн. Ал эми ошол эле учурда ошол сезимдер эмнеге? Себеп деген сүйүү бирдей болот эки адамда тең. Менин түшүнүгүм боюнча. Негизде дүйнөлүк стандарт боюнча сүйгөн адам бири-бирин экөө бирдей сүйөт, бири-бирине бирдей жылуу мамиле кылышат, бирок ошол учурда эркектер өлө кыйналып жүрө берет өмүр бою. А кыздар болсо намыс болбойт, намыс. Билбейм, мен сурабайт болчумун. Болду, кыскасы түшүндүк. Сизчи? Мен деле. Неге? Сиздики да намыспы? Ошол жигитке прям сүйүүңүз ушунчалык ашып, ташып, ошол жигит менен үй бүлө курам деп атасыз, бирок таарынышып кеттиңер. И күнөө ишөө сизден кетип атат. Ал таарынып, "Йо, мындай болсо мен тажадым, кетем" деп туруп кетип калып атса, кете берби? Ооба. Күнөө сизде. Бирок кете бер. Ооба. Менде жигитим жок. Болсо. Болсо? Ооба. Прям ал сен үчүн мындай өтө уят деле иш эмес, Ооба. Эми кечирбей койсочу, мисалы, биринчисине келип болду, эми таарына бербеши, сен кечирбей койсоң эмне кыласың? Басып кетем, кечирбей койсом. Неге басып кетесиң сен, амай? Немен кечирим сурай бериш керекмин да. А эмне жигит ошентип бериш керек силерге каждый раз? Мисалы, жигит эч качан бир жолу кечирим сурабайт, билесиңерби? Силер биринчисине эч качан кечирбейсиңер, Или сен? Вообще-то жигит это джентльмен. Ооба, Просить прощения. Вот, туура, бирок күнөө андан кетсе. А если Кимден кетсе? күнөө баладан кетсе?
А сенден кетип атсачы? Кечирим сурайм, конечно, күндө менен кетип атса. Болду, менин күндөн күн этти дейсиң. Айтат, жок, абида аябай катуу болуп атат, кечирип койчу деди. Деп койсо мындай. Давай расстанемся. Если ты мне не доверяешь, я простила тебя. Ой, я извинилась. То есть, а чё, а как? А как? А Вот смотри, как А болгону как? смотри. Уже бизде мындай пусть говорят башталып кетти. Мгм. Эркек келди, Э, кечирим сурады, сен жок деп койдуң. Ал кетип калса сен айтасың, эркек эмес экен деп. Айтпайм антип. Хлюпик дейсиң да, бир жолу кечирим сурап койду, жок десем эле кетип калды деп. Вы же специально делаете так, чтобы мы по 3-4 раза просили прощения. Я так не делаю, не сравнивайте меня с другими девушками, А пожалуйста. сен айтып атпайсың, бир жолу кечирим сурайм, жок болсо давай расстанемся сразу. Че, не будешь бороться за своего парня? Нет? Да. А-а-а. Почему? Потому что жизни другие будут. Которые мындай келип туруп эле кечирип койчу Нет, сен. получше. Күнөө сенден кетип атат. Я же сказала, если я извинилась, он должен меня простить. Почему должен? Сразу. Ну я же извинилась. Ну А, ты, а я должна что, по несколько раз у него просить прощения? смотри, Простите, ты что ли? подошла, Да, я подошла ему, предположим. да, я извинилась. Как ты сказала она? Не дедиң? Эльдос, мы давай представим, картину разыграем. Эльдос. Мгм. Эльдос, извини меня. Я была не права. Пожалуйста, извини. Я, конечно, баарын түшүнүп эле турам, бирок кичине ушу айткам, эскерткем, ашыкчы болуп кетти. И поэтому кечирип кой. Пока нет. Пока нет? Ну тогда я подумаю, что он хочет расстаться со мной. Вот. А бизде эле ошентип келгенде, силер эле ошентип атканда биз антип ойлобойбуз эч качан эркектер. Кыз таарынып атат, кыз назданып атат, кыз характерин көрсөтүп атат. Түшүнүп коюш керек, чыдап коюш керек дейбиз. Ошол нерсе ой силерге келбейби? Нет, да? Потому что мы девушки, женщины. Чего вы смеетесь? Эчтеке, молодец. Сонун кечирим сурайт экенсиң. Рахмат. Молодцы. Такой сложный вопрос задает. Это, если для вас сложный вопрос, то для нас это вообще дилемма такая, потому что парни всегда стараются, просят. И мы только что опросили несколько девушек и сказали, ну, без проблем, можем подойти и сказать, прости, один раз только. Если он откажется, скажет, я обижен до сих пор, пошлем его и уйдем. Значит, человек не нравится. А если вам, допустим, человек настолько сильно нравится, и вы обидели его, вы сможете попросить прощения? Конечно. А если он на первый раз откажется, скажет то, что, ой, извини, но не получится, я настолько сильно обижен, то, что не могу просить. Вы будете ждать? Нет. Нет. Вы тоже будете. Нет, да. Вот. Это однозначно. Почему? Почему? Потому что есть такая женская гордость у нас. Вот, открою небольшой секрет. У мужчин она более развита. Да. Мужская гордость, она более развита, но приходится каждый раз из кожи вон лезть, чтобы выпросить прощения у своего любимого человека. И стандартно всегда так происходит. Первый раз подходишь, говоришь, ну, вас как зовут? Айджан. Айжан, извини, я виноват, все, извини, больше так не буду. Скажешь, ну пошел, иди отсюда, и все, прогоняете. Он обратно приходит, все, прости, уже с букетом цветов выгоняете, потом уже более большой букет, где-то там красиво одет на коленях, и потом только прощаете. И если, ну мы тоже люди, иногда тоже ждем вот такого отношения к нам, но не получаем. Ну, это от самого человека зависит, да? Короче, вы один раз попросите прощения, если нет, то уйдете. Конечно. А если ваш парень, которого вы любите, сделает точно так же, прошел и подошел, сказал, Айджан, извини, я больше так не буду, прости. Нет? А, ну ладно, все, он ушел. Будет приятно. Нет, конечно. А потом как его вернуть? Он же ушел уже. Пусть человек уходит, если захотел бы, то... Айжамал. Айжамал сіздікі? Элизат. А Элиза, қарап тұрыңыздар мындай да, күнөө сілерден кетіп қалды. Сүйген адамға тарынды. Анан барып кешірім сұрай аласыздар. Да. Ооба. Анан жоқ, кешіріп қойшы, Айжамал, Элиза, кешіріп қой, болбойт деп қойса, тарынычым кеткен жоқ, мен сөйлешпей қолшы деп қойса. Болды сілер үшін? Жетішті ошол, кетіп қаласыңар ба? Жок, конечно. Если этот ал адам сага чындап эле важный болсо, нужно добиваться его, до конца добиваться. А эгер совсем эле болбой атса, ну то все нужно отказаться от него. Кетер балакай деп. Чукоңнар ойно деп. А если... Да, так надо. Еще, по-моему, мындай, да? Если он любит,
Он простит что угодно. Жоқ, смотри, Ажамал, допустим, да, сені сүйем, сен мені сүйесің, өкөзіңді ұрышып кеттік, бирок мен келіп тұрып, бірінші жолы Ажамал кешір қойшы, менің ата кетіп қалды десем, кешірмейсің ешқашан біріншісінде. Кечирем. Сразу? Да, я все прощаю. Көпчүлүк кыздар ушундай го, мисалы, биринчисинен кечирбей кадаланып, экинчиси, үчүнчүсү, чтобы дальше болушумдай тиги байкуш өлө жүдөп, уже чүкчө болуп калганга чейин жеткизип туруп анан кийин ладно, экинчи кайталанбасын, депчи. Кыйнаган. Сиз андай эмессиз. Себеп? Билбейм мен болсом. Бул жак иштейт. Себеп деп. Жок, ачык эле айтып атам, просто бул жакта кыздарга мындай баарына берсек, себеп эмне десе айта албайт. Женская логика десем, да, дейт. Это же неправильная логика десем. Да? Женская логика деген прям мынчалык несложная логика, прям женская деп элем равновесие берем, и мужская, и женская, все понятно. Я не усложняю свою жизнь. Жакшы, сиздики да. Эмне кылыш керек эле? Смотри, эң потолок канчалык деңгээлге чейин бара аласың кечирим сурагандан, ну, скажем, тизелегип болдучу жаным дегенге чейин. Бара аласыңбы? Бара алам. Смело. Чындап сүйсөм, смело. Смело тизелеп болсо да кечирип. Смело тизелеп болот. Хоть это парень, хоть бы цветы купил бы ему или шоколадку еще, или покушать, чтобы купил. Кечириш үчүн баарын кылмак, но чындап сүйсөм. Серьезно? Ооба. Не знаю. Ну, скорее всего, нет. Почему? Вот вина с вашей стороны. Это и вы понимаете, и он понимает, но как бы если вы накосячили, он должен просить прощения, да? Сказать, Джан, все, болду. Да, потому что я очень гордая, вот поэтому. Вот почему? Вот, допустим, тот же момент, допустим, если пара рассталась или поссорилась, все ждут, чтобы типа парень пришел. Ну, он же как бы мужик, да? Да. Но вы понимаете то, что он не виноват ни в чем. И чисто из-за гордости вы не будете просить прощения. Да. Вам легче будет отпустить его, давай, катить ко всем чертям. Да. Просить я прощения не буду. Да. Причина. Гордость. Да. Тупо гордость. Да. А если вы подсознательно понимаете то, что с этим парнем можно построить очень хорошую семью, то, что он идеальный человек для вас, то по-любому не будет просить. Тогда, наверное, буду. В смысле тогда, наверное? Вы Ну, просто... если искренне люблю его, то буду просить прощения как-то. А вы иногда встречаетесь с теми парнями, кого не искренне любите, а просто так симпатия, да? Да. Да, прикольный пацан, можно с ним походить там пару лет, потом расстаться. Да. Вас как зовут? Раим. Раим. Нельзя так, нельзя. Поэтому вам большое спасибо. Давайте. Я не знаю. Вот мы не можем разгадать вот эту женскую логику. Почему вы от парней всегда ждете одного, и точно это же не можете предоставить им же. Когда вы обижаетесь, мы просим прощения. Нет, до конца идем. А девушек, оказывается, вот мы опросили уже несколько девушек, и все говорят, ну я попробую подойти, сказать извини, если он скажет нет, пошел ты, и все, уходят вот так. Ну, потому что парень должен быть парнем. Понятно, но вина-то с вашей стороны, когда... Вот, плавно подошли к этой женской логике. Почему? Ну, это необъяснимо. Необъяснимо, да? Нет. Понятно. Жетет. Спокойно орыл, жан кечирип койчу деп койсо. Ооба. А если кечирбей койсочу? Кечирбей койсун. Вот именно эмнеге ушундай оңой эле кетирип койсуңар адамдарды? Лично кыздар. Жигиттер тырышчаак болот. А сиздер болсо эми күнөөсү тең кетип атат. Сиз тарындыңыз. Тарынган, эмне кечиргиси келбеген адамга жалдырап зачем? Жок. Мындай суроо да. Кыздар тарынганда барып туруп эле болду эми тарынбачы деп койсо, силер жизнь кечирбейсиңер биринчи папка менен ачык эле. Туура. Ошол эле нерсени өзүңөргө колдонсом эмнеге анан кете берсин анда деп койсуңар. Билбейт экен. Намыспы? Гордостьпы? Типа мен эмнеге ушунун алдында жалдырап турмак белем деп. Ооба. А ошо намысты тийип койсо болобу? Болот. Кантип? Билбейм, жок. Буга чейин бир кыз жооп берди, аябай кооптуу суроо бердик, ошол суроону сизге берип көрөлү. Эгерде вообще эле былтыйып атса, сиз аябай эле мындай дарынды болгон болсоңуз ал адамды, прям тизелеп кечирим сураганга чейин бармак белеңиз? Жок. Жок, Точно. Жок. Себеп? Ал адамдын алдында өтө мындай ылдый болгум келбейт. А силердин алдыңарда жигиттер көп эле учурда ылдый болот да, мисалы, болдучу деп гүл көтөрүп, балкон алдына туруп жиндоп. Жок, ошентет да. А сиздер сүйөт атпайсызбы аны? Жок, кечирим сурайм. Эмнеге кечирим сурайм?
Эмне үчүн деген болот да, себептен бардык кыздардын ошо жооптор бир болуп атат. Неге биз деп анын себебин сурай келсек, намыс дейт. негизи бизде мусулмандарда көпкө чейин кыз жигит болуп сүрүшпөйт. Анан эгерде мындай жашап үй бүлө куруп жашап атканда эгер тарынтып алсак кечирим сурайбыз. Үй бүлөдө. Үй бүлө үчүн сакталып калыш үчүн кечирим сурайбыз. Эгерде мындай кыз жигит болуп жүргөн кезде кечирим сураштын кереги жок болду. Аны ошо жигити барлардан сураш керек. Чоң рахмат. Мелис. Жигитиңди тарынсаң кечирим сурайсың. Ооба, конечно, күнөө эле болсоң сурайсың да. Так, эми мындай да вопрос. Прям катуу сурайсыңарбы? Прям пока ошол бала болду жаным деп кайтып келмейинче же болбосо бир эле жолу сурап коюп анан жок деп койсо кетип каласыңарбы? Ну, в моем случае ошондой, бунуку андай эмес. Сиздики эмнеге андай эмес? Мен биринчи... Нет, у меня тоже так же. В принципе, как? В отношениях андай эмес. Смотря ситуация кандай болду. Ситуация сиз тараптан аябай чоң ката кетти. Сиз аны сиз да түшүнүп турасыз, бала да түшүнүп турат. Бала ошого таарынып атат. Болду жаным, мен таарынып калдым ушул жерде, мен сага айткам, туура эмес кылып койдуң, всё деп кетти. Сиз аны кайтарыш үчүн эмне кыласыз? Кечирим сурап коесузбу? Жөн эле кечирим сурабайбыз да. Ну, может, какой-нибудь сюрприз устроить, приятный вечер устроить, а потом такое кечирим сурайбыз да. Кстати, биринчи жолу ушунча вопрос. Буга чейинки кыздардын баары айтат, барам, кечирип кой дейм, жок десем, ну пошел деп туруп кетип калам деп. Нет, у нас нет такого. У нас как положено, кечирим сураш керек го? Прям жалдырап, тизелеп болду. Нет, не так. Это слишком, да. Это просто знать, ну, внимание сделать красивое, да, например, приготовить то, что он любит, там, позвать, ну, куда, в наше место, да. У каждой пары есть свое место, верно? Силердики? У меня нету парня. Жигиттер, байкап тургула. Тамак жасап берем дейт, аны кылам, муну кылам дейт, кечирим сурап. Смотря сколько мы общаемся с этим парнем, а потом только так. А сиз тоже кечирим сурайсыз, бирок прям, кстати, это не унижение. Нет. Это не унижение, это прям на колени встать или как-то в слезах попросить прощения, это не унижение, это старание вернуть человека, правильно? Правильно. Это значит то, что этот человек дорог тебе. Я так считаю. Все классно. Каныкей, жигитиңиз барбы? Жок. Жок, мындай суралып атат да, неге кыздар кечирим сурабайт жигиттерден? Урушуп кетсе. Урушуп кетсек, күнөө бизден кетсе кечирим сурайбыз. Эми постоянно эмес, ачык айтканда. Пока силерге түшүндүрүп, мына ушул жерден сен күнөө кетирип, анан мен ошентип урушуп кеттик экөөбүз деп. Вообще безвыходный болуп калгандар кечирим сурасаңар, мына жигиттер күтүп отура бересиңер, эмнеге? Билбейм. Намыспы? Ошондой го. Эми сизге Сен ката кетсе, биз кечирим сурайбыз, конечно. сиз лично кечирим сурайсыз. Ооба. Кантип? Менен ката кетти, кечирип кой. Вообще эле болбой атсачы, жок болду, мен таарынган ушунчалык жетиштүү болуп кетти. Кечирбейм деп туруп алсачы. Айла жок, кечирбейт. Сиз мындай сурабай эле коет элем, кетсең кете. Вот, именно ушул болот па? Мисалы эркектер ушинтип кетип калса, ладно, кетсең кетерчи, тарынсаң тарынырчы деп койсо, айтасыңар, ой, эркек эмес экенсиң, анан тигим намыска такайсыңар, ачык айтканда. Эркек деген мындай болуш керек болчу, эркек деген до конца барат болчу дегенде. Ал эми ошол эле кезде ката силерден кетип аткан болсо, бир жолу келип туруп, жан кечирип кой, кечирбейм. Кете берчи анда да. То есть бактыңарды ушинтип жоң эле коюп койсуңарбы. То, что ал адам менен канча жылдан бери сүйлөшүп, жакшы билесиңер, анан бир түшүнбөсүк үчүн кете берчи бар деп койсузбу? Жок, антпек болчумун. Мынакей достор, өзүңүздөр уккандай эле кыздардын 80% эмне үчүн кечирим сурабайт экенинин себеби дегенде намыс эле коет экен. Өзүңөр уккандай, өзүңөр көргөндөй эркектерде бизде да намыс бар деп көп эле жерде айтылат да, ошентип көп мисалдарды алып келгенден кийин, анан кийин туруп, көрсө ушундай турбайбы дейт экен. Бирок эми албетте ар биринин башына түшпөйүнчө билбейт, ошон үчүн бүгүнкү кыздар балким жигити жок деп көпчүлүк айткан үчүн ушинтип айтып койду, балким сурамакмын, балким сурабайт болчумун деп. Чыныгы сүйүүгө кезиккенде, чыныгы өзүнө керектүү адамды тапканда айырмасы жок, эркек болобу, кыз болобу, көздөн жаш алыппы, ыйлаппы, ичи кылып ошол адамды жогото албаш үчүн болгон аракетин кылары, ал сөзсүз түрдө эле бул болгону гана тамаша катары тартып көрдүк. Себеп дегенде мен ар дайым түшүнбөй келгеним ушул болгон айымдардын логикасы, эмне үчүн силер мындай ойлоносуңар деп. Эркектердики баары жөпчөнөкөй, силердики эмнеге мынча кыйын, татаал деп ойлонуп келгенмин. Жакшы, мага жакты, өзүм аябай күлүп алдым, өзүм дагы бир топ кыздардын да айтчу сөздөрүм айтып алдым, аны байкап калсаңыздар керек, иши кылып выпуск жакшы эле болду окшойт. Ошон үчүн эгер жаккан болсо лайк басканды унутпаңыздар, анан каналга катталганды
тоже унутпаңыздар. Анан эң башкы суранычыбыз айрыкча айымдардан ылдыйда сүйсөңүз кечирим сурайт, ошол боюнча жазып коюңуз. Ал эми жигиттер менин сүйгөнүм ушундай бир кечирим сурады эле же сурабагы эле деген ичиңизде бир жакшы бир кайгыңыз болсо же болбосо тескерисинче жакшы бир айта турган сөзүңүздөр болсо ылдыйга силер да жаза бергиле. Себеп дегенде чоң суроо долбоору ар дайым ушундай бир чакан маселени талкуу кылганга деп атайын ачылган долбоор, ошон үчүн келе талкуу кылабыз. Фрунзе ТВ, Элдос Аскарбеков, көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.